Ya, whaatalo fo le tai au le salulu. Whaftai te mai langi fo tātou au lia nei le hoi aso fau, I lona alofa mlona ngā lei, wa e fo le mātango fia le tau, e hui a fo le marulu, ia ro maula fo le ma whanawhane tōna maota malawa nei fo I vai tau. Whaftai te mai langi tātou maua nei mawhatanga, tātou te whaasoa I fo I le sona nei vai aso. Ia, nei tai au o e fo ia ma o matina I wa pe fo sia whanau lea mai Idaho. Lea wo ia I se o watale lea o Jason. Talofa. Ia, talofa lei kiri. Ia, o e salaya ma pep fo. Ia, o le tina o le ainga. Ia, o tato le sona nei ia vai aso. Maua na il talofa sorpito. Profeta Yosef Samita. Ta upu mua, fai upu mua o lusu mo leono. A lona fa autu fa pea. Na o wa ai I se malama fa aniu tu. Na o wa ai se malama fa aniu tu. Ile tato fai tau ma tato su el nei lawa e leo se mta fo. Pe o le lava fua ma lau ai o le talafa solpito ia o le buai wharinga pe o le lau lea fua iai ma na whai mai leo o le sona o tatou wa'o ma tatou wa'ai ma tatou mawhau I e soifuanga o le nei fo I tau le lea po le nei fo I atali'i ua na maua sa whaalinga. O le ala so tātou manatu, o le ala so tātou mawhau iai I le lea fo I lana tuputupu ae ma le tātou waai iai le whaitau I le tala ma tātou mawhau iai I le titi o nei rawa atari po nei fo I tau le lea. O Iosefa, ia wana wao ma su e ma waai ma waai fo le fetine ia e soifuanga o tangata I mata upu tau kalesia po rotu ia po mai na walu waai o su e ma o loi na waai le fionga le tua I le tusi le maua le tusi e Jakopo tusi e Jakopo le tusi pa ia ta upu mua ron fai upu e lima o ma fai lana e fai ka umana ka upus Se vai pofa e peria kopo ta upu mua fai upu e lima muka momo na long fai upu e lima apostolo o Jakopo le tuspa ia non ta upu e momoa a lona fai upu e lima na faita wena ia ole atu ma le whaatu atua a ua lava ne I masalo a wa ole masalo e tusa ia ma le pea o le sami o so ile o ia le fai upu nai ono o fai upu e lima a fai ole ai se poto I so o tau I nā o le atuia I le atua, o le fua I tele mai I tangata uma, ina le toe tau ua, ona fua ina mai ai lea I a te ia. Fai tele mai. ia ua kau le fo le ai ki ngā kai au ua whaisia ala mai kai au fau ia ai le maua na ta upu mua fai upu e lima ia son, we just read that James 5 verse 4. That's where the prophet just said for verse them. 5. So, first, so in the way you look and you study, what you think about the young man Joseph? One thing I think is interesting is that he's very curious. There's a lot of excitement around him, and he didn't know what to do. And I think, that's similar to us, in our day.
There's a lot of different opinions out there. There's a lot of different things going on. And, sometimes we just need to, ask questions, or, we need to find out, things for ourselves. And I think Joseph, at his time period is trying to figure out, which religion was right, And so I think the fact that he, followed the instruction in James, if any of you lack wisdom, let them ask of God. And I think that's something we all can do, and no matter what, we're looking for, we can always ask our Heavenly Father for advice, for direction, and I think He'll always give it to us if we are trying to listen to His answers. Okay. Well, thank you. O le tali se o watali le fai mai nei. E mānei a fai mai o le mea tupu le ia Iosefa. Sa ili a o ia mta mwhai su e se awala le lei. E na te maua ai le. E pei fo o tātou. A e mea tātou te mana o e tau tātou a. Tau tātou se talo atu te mai langi ma ole atu mole. Te sosoani. E o le mea le tā ua te le aile. Le nefo mta upo e a tātou lava. Wow. Wal perfecto so samita sa ili a ia. Sa ia mana o lava na te fie loa le mea tonu ma le mea mon. Na lai lava na songa ma le tala. O le tala lea hoi e fai au lea ma te feso. Ia. Le tau wha matala atu whare titi a Samoa. O la so langona ritina. O la so loa i le mtau. E sa o le leia wa le e fai mai e matua le tala anga mai o e se mita fa mai e sa halu al tele rotu ai latu wa e pe e le o langona ia se ma fana fo le o moti noa ia ia le fa mai lo sa tau fai ale o Yesu e wa su e tuspa ia mo ai te lo tau to le maule le mo le Jakopo le mta mo fai pelima le fa mai na ole tu lo le tama le langi e tau mai ia se po le alme tau na fai pe ia na lana mai lo tali tama langi ai o nei Lo wala manatu la se me le ia tātou la ia e pe ia fo o tātou a fai tātou te iei pe ona tali mai ia Jason ai se me whaafita uli a tātou fo ile le mauti noa tātou po le ale me ftauna fai e tauna tātou tangi atu ta maalangi tu se lo tātou whatuatua tātou te fesili atu ta maalangi pe sa o ele nei me te whaia ala ma pe te tangi o te maalangi wha mole fe soani mai a te au po sa o suenga po le ala se mea e whale tonu lo mawhofau na paula waruna tāta e te mau o mele ato toa o lo malama ma se mea o lo emna mi Mānei. E se mānei o rua whinga. Wa le mele o te manatu ai. E le lei o na tātou whaasoa i se mea te tau moa uma oi. Ai wa o le talaanga i o le perfecta so se mita. O se talaanga o lawi loa e le rolangi atoa. O se mea fo i wa whamui ina e le rolangi atoa i la tō. Au tātou. O le ala se mea wa e pe o le o le mori maua i le perfecta na umona te talo na wa ai le o mai wharinga ia te ia o lea lai whai mai i whas whai taule o le sona e ma whai na tātou tū mau i le whamaoni i mea tātou te iloa e tusa lava pe te ena tātou eisi so in the way I look son whatever if you believe in something or you hope there's something coming or you trust in something so don't deny it. That's what the lesson was. So in the life we live in, so what do you think? Is that be true or false? No, I think when it comes to faith, like you have to try it out. You have to give a portion of the word and try to, see if it is true, and so that's part of faith. You have to hope, you have to believe, and you have to give it a chance. Le sa'awala se watali fa mai iai lo fa moe ia iai lo tantununga ia
Tu mau, ya, delay. Ia si meo. Ele se vo mea ia tātou, matua e si mea o la o tātou I loa ai, e sa o tātou I loa tātou tātou iai ma ai e la le si taimi e fo ile le tau te o tau whai whaamalia tangata. Le ke I loa ale mea le e sa ai pe ke le manga o e whai se mea e ke o lusi ia o lau friendship lusi ia o wo lusi ia o ngai ka fai le e fa malia kangaka ai ko le mele o e loa mongi fa maungi wa e kari kongu ia ma wa e loa sa ai o lo ko ma fai fa malia kangaka o ke fefe e ke o wa le ko ka kala ma ya o e pelu se Ole mo kwa fen kala wa ia lalo ngā mea. O whai onga ole manga o ia wangi I lusi lau wo. Ai ngalo ia oilea. Le mea mongi le ke lo. Pangai. Langa le whai mai infas whai kaune kusi. Ia mana tua o lau se sua ngā upito I tā ua o le sua ina o tu swinga pa ia. Maola ai. Maola ai. Lona winga. E pe ia, okay, we'll leave the prophet here. That's me. Le ala o kaimi e o inga o walu se me kumu ka ngaka o laku lo le ai. O fi wa ngaka fe mai kala ho I fa kausua makala fa e pe fi mali ai le mangia ala la wala o fa mamalua so o le ala me ka mo foi e ka mo fa dia winga ya winga fa keriso ai o ngi hon kala ko fa yaku ole se o e vai mai o la kali fa o le ku e mo fa ku ino ele foi ka ko ra o winga o lo winga ka usafia o lo wanga fia o lo loko maulalo o lo file mu o lo ka usafia me ai o le la ko pe aku o le o ke alu loko o ke malo se fe o no O le popo. o le kopu ko pe so in the way I go when I go where my friends at so I'm not supposed to come and say hey you better be quiet don't say those words I'm the bishop I was a bishop you know what I'm saying so you can't do that you gotta represent yourself in the lowest way you gotta respect your friend you gotta humble you're loving him so what do you think is that Yeah. what can I do when like you're married and you go there's a lot of girls and women and things like that what do you think Yeah, I think, when it comes to, other people's standards and your friends, I think ultimately, like, over time, if you become friends respect each other. And I think, if you just, at some point, when you get to the point when you guys are really good friends, you guys understand each other, I think at some point you can say, hey, do you mind not saying those things around me or doing certain things around me? And I think if that person knows you, knows the true intentions of your heart, that you're a good person, that you're an honest person, that you're trying to do good, that they'll respect that. And I mean, they may or may not want to agree with you, or they may have different opinions of you, but at the end of the day, I think at some point, if you just ask, that, they'll be able to respect you and hopefully be able to accommodate whatever you're asking. okay. Well, it's true. Makola okay makoa kaimi o ngalue kasi okay fai kaul kusi. I read a little phrase of if I kawa singa ko mai the book of Mormon. Okay, lola fo ilele ele mo fai o ai o mai kanga ka vo ie. Makola kelo kanga ka nga lue o kafa. E fai upu masoa ma me o kausonga va penga so e loa la kanga ia wai fo lele o ke fia kalangoi e kanga kai ko waka ma so e lo fo ila o ke fai ko ia o ke fai upu nga langa o ke le kau kalai
o ke le whaia. O so, a ola kai mea mai ai, fo ilele i le melo ke le masingi le o ke ngalue ai, e le kai ma whainga ngalako kaukalang i whapenga, pea i au ko whawa, se va ngala ola kalango maisi la ko friend, maisi ka ngakala o ke ngalue, nga whaile o whapenga, a whaile va ai ma loke ai au kafa, nga wha malia mai lea, for my sorry, o whako, it's okay, but I think o mea uma ke whaia, mai ka ko whakai ka inga, a whaia wa ai mai ka ko friend mo makakai e close man, e kau ke le palau vale pe whaingi opu vai e le, e wa penga fo, pe wa le kala a lokali, ngā wha mai, if we respect them, they respect us, e pay us back in respect. A whai fo e wa ai mai you know, we do the same thing like them, ele fai fo ilanga no ngasuia fo ilako wala because ola fa no mai ola ke fai aku mela so that's a me ka ua is a respect malako marka ko example e fai va pena fo nga fai mai fo e ka ko o po e la ko ke lo ka ko le ola fai ko ko le ongalenga mai e President Russell M. Nelson Samoan perfect le fai mai o whatulanga ina e Josephus Samita se mamanu mo i tātou i le fō ina o a tātou fesili i le ngā wai atu i le wholawholanga a ia kopo pe a whai o le ai se poto i atu o tau i a tātou o le atu i le atua tanga i lai le ngā o mawhai kaula ni mau a watu ai i le tau le leo i se samita le lana fesili ma tu sao atu i le tamā whaelani sa ia sa ili atu i whaalinga whaele tangata lawa ia mō lana sa ilinga na matala ai le neitis pensone mulimuli o le mea leo whaamkala mai i o i lenga kala ai lea pamungianga lenga mai ia kako e ka o mai fo ia kako a ma whai o ngā whai ngā e ole aku ka mai langi o le aka kala mai sea se mara malama ia ki oi e ma whai ei o ngā se mara malama lawa e ka i e lo a inga ka i ei o kako soifuanga whale a inga lawa ia pe o le haka ia o le pe o le mea ngā kaunka ua e kako mele so se mea lawa i vai ia iau kau ngo walu kusi lea mai ia ka kau ngo wole aku ka mai lang fa malama lo ma ho fa se me le fa ngi fo lo o ke vai ai ya va pe fo o sa sia in fa punga i ko kongo ainga o ka ua mal fa ngau kau ngo wa no walu se me e lengisi fa ko se no si le aku ka mai lang fa malama le mai me le kupu kongo la inga e o lo le mga kuya me vai ngai fa mai le kusi e ka ko le ako malele ka ua no nga ka ya ka ko ngo le ako i se la e ku sa fa ka wanga e ka ko fa ka wanga ka ko malangi e si le fia ala ka malangi le ka ke ngau e ka ko mau mai le mele ka ke o le ase se kali mai ka malangi mo ka ko so fa ku ya wa ke lo se fa ngau le sa mission ya se sawa se wa fingera se faia singa ka mai mori mau i le mea lawa ka ua ya oe le ngei fo ia le kalafa so pico perfecto semika i sau mori mau or just a brief you know 1 minute 2 minutes e fai sa mori mau e winga i le so fuango so semika mare to bear my testimony about Joseph Smith and short and what sweet. do you understand about the restoration? Okay. Well, based on my experience, one thing we used to do is when we had missionary meetings every week, one of my district leaders, instead of starting off the meeting instantly going
like after the prayer, instead of instantly going into the weekly like updates or announcements, something he did, actually he would say the announcements, and then before we started anything spiritual, he had all of us stand up and he had us recite the first vision in English and Samoan, and then he would hold up not in Samoan, I don't speak Samoan. We did Spanish, and then he would hold up the picture of the first vision as we said it, and those were the most powerful meetings ever. And it was always because the truthfulness of the first vision as we recited it immediately brought the Spirit into the room. And so I just remember it warms my heart to remember those moments, because those were truly, those were true testaments of the Holy Ghost testifying that Joseph Smith is a prophet of God, and that he really did see Heavenly Father and Jesus Christ in person. And I know that from that moment, or even from what Jason said earlier, the curiosity of Joseph Smith, that was all part of God's plan. It was, and really it's just the curiosity, or I guess what it says in Alma, it's the desire of your heart, and that's where it all starts. From there, everything else can grow, and that's why God uses people like Joseph who are unlearned, who are willing to do whatever they need to do to find their own truths. Those are the biggest instruments that God has used for centuries, really, to help build His kingdom. And I do know that those things are true. I can't doubt that those moments happened, that those times, weren't testaments of the restoration of the gospel of Jesus Christ. And I know that God works the same as He did yesterday, today, and forever. And He works through living prophets. And that's my testimony of Joseph Smith and the restoration, and even in modern day revelation. And I say this in Jesus Christ, amen. Amen. Son, just real quick, what you learned today, this week? For me, I just learned more about what Joseph Smith went through. The persecution that he went through as a boy, and even the persecution that he went through as an adult. And not once did he ever deny it. And for me, that's a testimony in itself that, that all this is true. I guarantee you, a normal human being, if it was a lie, if it was not true, to go through all the stuff that he went through, not only as a kid but as a grown adult, that they would just say, "Oh yeah, sorry, it's not true." But he never did. It wasn't a lie. It was all true. Everything that he went through, everything that he did was for our Heavenly Father. It was for this gospel and for our Savior Jesus Christ, and he never once doubted it, because he always believed it. And I believe it too. And I say that in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. Amen. Well, if I sing out, come on. Well, I was reading last night. Mele mafai kafe kaua. Esa ole leia ale wala fa mai ko feangu kangaka mako ma kapo ma me o manga fai kangaka I le li faula o me fa nga le nga o fo ye Joseph Samika ai me nga fai ye kangaka ma me va penga ko mai le langa o ka ko ele ai longa ma fai ngo longa ma fai ngo fai me nga o nga fa alongo ako le kingo ako ma me o ma I me ia sasa ma me o mai fai mai o ai longa ma fai ngo o aya ole ia Joseph Samika nga kuonga kasi o kia o makaka o ma nga va ai fo ia ai kasi ka nga ola mai ai o wa se ka ngaka fa mau ko inga mo mau nga ma liwa le ia le li perfecta inga ia ma fai le kala lei o nga
mau ki ngoa ka ngaka ko inga kulunga ola inga ia ma fai o nga mau kala le hala o ka ko ai nge ka mi nge a o fai nga fa mu nge nga yo ka ko langa fa mu nge nga ka ko ai nga a so ia ola wa o ke le li mai ko kala le o ke ma ko o fa fe kai nge kala le o fai ia o nga o wala mai ma o la fa nga ma o lo ai e fa ba va lo ai nga ma fai o fa ma winga lo ai da e fa va ma fai fo ia o fai nga luenga ma o ko a po ka ka lo ai nga o ma li o lo le si ko le o le veli e ma fai ia o ma fai nga luenga mo la ko mo le o la nga fa va o ke ma ko i o ka kong fa ma o ngi ia o ngam kuskusinga pa ia kau ke fai kawai ia kai me kau ke o ese ai aya pe o le mele o le pu ka ko luma e ave ma ka ko ke pa kaula inga ia e ma ve e mo ia kau ke se ese a kau ke manga kua na ka ko onga e fisa so hangi a ka ko ke maria de lei la vale langa ua ya ngika o le ua kuai mai o la e sa unga e su el kusi pele se so mo e se vai mai ka ko e so mo si marong fo o ka ko sa pe mo umi ka ngaka pele ala mai e ku wa ia ele avo o no ya ai langa ka ka mo so ka ko kusi basically that Joseph Smith restored the gospel, you know, on this earth, and that he really was living a simple life, you know. He was chosen from Heavenly Father to be able to receive revelation, the first vision at that, for us to be able to build the foundation for the gospel to be here on this earth till this day. So that's what I learned reading this week. Sorry I was late. ya le lei o se ka ko fale awang e va pe ke la filo poku e le ai o ke lua kula vai mai o se ka mo se nga fa ka wa o ya le lei ya fa ta ya tu mo hula no le ta ya o tu fa fo fo mo ma o fa na ya wa o se wa kale o sa fa mission ai Utah Salt Lake City ya au se wa fiele e sa fa mission ai Chile ya au se wa fingele e sa mission ai ngi Missouri ya ma wa ya fa taile tua mo ni ta ya a tu ta u ne yaso o le manu le ta o le profeta o le tau tua a ia se me fa le tonu ta tu ta talo ta mai lang to e fo I fai tau le Jakopo mua fai upu e lima ya a fai o le se poto ya na ole atu ia ma le to e tau ta ua ya ale prova if ia so fina ngalo tatu le son so you have any thought for ours Yeah, I mean it's just you know like I like to think of it as the you know the last prophet Joseph Smith was really the prophet, the last dispensation of personal revelation. You know, he really did show us the way. You know, when the Savior came to even to the Israelites, you know, he went to where the temple is, where you no longer had to have someone to go to God to. You could go directly to God. And that's what this reminds me of too, as well. It's just that we're allowed that personal revelation. You know, that just like, and the prophet showed us the way. You know, a lot of us can really relate to the fact that, you know, he was thinking a lot about it. You know, we go through our whole life doing the same thing. We think about this, we think about that. You know, where did I come from? Why am I here? Where am I going? You know, the same things he went through. And then he showed us the way that, you know, in James, that if you truly have questions, you just got to go to the Father. Go to the Father. And that's not just for something so great as he did, as he restored the gospel and brought it back to earth. But even for small things, you know, a job. You guys are starting, you guys are young. Moving a family to Texas or here or there. These little things, you know,
And I said something in a post the other day. Is I had a thought, and I had personal revelation disguised as a thought, because that's sometimes the way they come to you. You know, you have this like, what about this? What about that? Well, maybe that's your answer, your personal revelation from all the praying you've been doing. And so this year, I know my wife and I have really tried to be more in tune with, you know, asking for more personal revelation, for more answers in our life. And, you know, the prophet has shown us the way. And I think that's what our Savior and our Father in heaven would like for us to do, is to involve them more in our daily life. And that's it. You know, just a lot of different things. But thank you. O banga ya. Kwa le lei lawa fingalo se kopo sa le lei lawa o ka ko lawa e ka ko kia. Te talo te mai langi ne whaiona o mai ni whaalinga po ni bafo whaunga le lei ai tātou pion tā ua se kopo le mta upule ua mai e se o whanau o le afoea o la ua o le tari fo la ua talo e o mai e sairi ili mo le lumana i o la inga so hape na ua tātou so se mea lau e fia tau mwhai ai ta talo te mai langi ma le loto whatau anau ma le loto atoa ai mai se lava au lea o le se ong tau ole no foi tau e le talaanga o le profeta o le angang salamo na i loa le lei lava e sila fia lea profeta o ia e faisi o na wha maurunga le staimi so na wha ma na o ai wha maulalo te mai langi ma salamo wha maoni ene mwhaiona ia ma le fai to ala valea de tala le profeta e so samita i le dispensone ne o tātou soifua maolai le o tātou maual tala le whafta ia tu tātou ainga ia o e fo mai moa whasoa mai sa hui mea mta ma neia sa e o talaanga ne o le kalesia mo leva na iai ai mea tā ua mo tātou ia au e te tau na mana mea au salamo loto maulalo loto wha maangalo loto fia au le toe manatu maulalo isi au le manatu wha maulunga isi e wape nā mele maua ea u le sona nei ia manuia lawa nei vai aso ma fuafuanga alo whangia le atua lana malosi o nei foi wha mai wha ngai ma le larolangi ia wape foi le maliu mo le oti wa whaina i tātou wha maise le anganga o le atua i loto ma anganga wau ia le wha maa whanwhananga tātou maa le langi a tautou ia o le tali lava o le talo te maa le langi e fisoso ni mai wha maa lama i tātou ia manuia lava le nei aso i swafu i skuriso a lofa mo o tau amen go chief Tau whāsoi fo. Say bye-bye. Nope.